Ese mu by'ukuri ibi ngibi birasobanura iki? Kuba uruhande rumwe ruvuga ko M23 iri gusubira inyuma kilometero 30 uhereye mu bice yari yarafashije kugeza ubu ngubu, nyamara ku rundi ruhande hakavugwa ko atari ugusubira inyuma ahubwo ari uguhinduranya ingabo ku rugamba, kandi ko ari uguhindura amayeri n'ubundi y'urugamba. Ibi ngibi bigatera urujijo rumwe na rumwe ku mpande zigiye zitandukanye, ndetse n'abasesenguzi bakagenda babibona ugutandukanye. Nyamara ku ruhande rundi rw'akanama ka ONU kategetse ko leta ya Kongo Kinshasa irandura burundu ingabo cyangwa se umutwe wa FDLR ubarizwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Abangaba bose bagafatwa bagacurwa cyangwa se bakamanika intwaro zabo n'amaboko, ubundi kandi bagacurwa ku neza. Bitaba gutyo ati bakazacurwa ari imirambo n'ubundi. Nyamara bategeka u Rwanda narwo ngo gukura ingabo zarwo ndetse n'ingamba z'ubwirinzi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Abandi ndetse bikanavugwa ko ngo bategetswe kuba n'ubundi ngo bakubahiriza ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Ese mu by'ukuri ni iki kiri gukorwa? Ni ugusubira inyuma kwa M23 kilometero 30, cyangwa ni u Rwanda ruri gukura ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa nk'uko rwategetswe, cyangwa se wenda ni ukubahiriza ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, cyangwa se n'ubundi ni amayeri ya M23 mu buryo bwo kugira ngo n'ubundi yongere amayeri ndetse na tactique z'urugamba kugira ngo runo rugamba izaze kurutsinda kandi mu buryo buyoroheye. Baye ikaze turebere hamwe mu by'ukuri ku kiri kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Benshi bari kwibazaho bakaba babuze igisubizo, nyamara igisubizo kiri hano, kuko hariho itangazo M23 yashize hanze, ndetse hari n'ibico leta ya Kongo Kinshasa yo ivuga ko itarabibonera igisubizo cyangwa se nico yagira ico ibivugaho. Mbaye ikaze tubirebere hamwe. Umutwe w'inyeshamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa uvuga ko ibikorwa birimo kugaragara ku mirongo inyuranye yo ku rugamba ari ibisanzwe byo guhinduranya imitwe y'ingabo. Nyuma y'iminsi amakuru kandi ahwihwiswa cyangwa se avuga ko urimo kuva muri bimwe mu bice cyangwa se mu birindiro byawo wari warigaruriye. Ubutumwa umuvugizi wa M23 Laurence Kanyuka yatangaje ku mbuga nkoranyambaga za X mu ijoro ryo kuwa gatandatu buragira buti ibikorwa birimo kugaragara muri iki gihe ku mirongo inyuranye yo ku rugamba bijanye kandi gusa n'ihinduranya risanzwe kandi ry'amayeri y'urugamba y'imitwe y'ingabo ya M23. Kanyuka kandi yongeyeho ko M23 ishishikajwe kandi buri gihe no kubahiriza neza ingamba z'icemezo zo muri gahunda y'amahoro ya Doha, kandi ko yiyemeje kandi kurinda abaturage b'abasivile, ndetse kandi yiteguye kurandura inkeke iyo ari yo yose kuva aho ituruka mu gihe yaza igana abaturage cyangwa se igana uyu mutwe wa M23. Ntaco leta ya Kongo Kinshasa yigeze igira ico ibivugaho, nyamara leta ya Kongo Kinshasa yo ikavuga ko ngo yiyemeje n'ubundi gahunda cyangwa se ibyo yategetswe kugeza ubu ngubu mu buryo kugira ngo ibashe kurandura umutwe wa FDLR ubarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa. M23 kandi itangaje ibi ngibi nyuma y'uko muri iki cyumweru amakuru amwe kandi yo mu bitangazamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa yumvikanishije ko uyu mutwe wari urimo kandi gusubira inyuma uva mu birindiro bimwe byawo byo mu ntara y'Kivu ya ruguru cyangwa se kwimurira ahandi abarwanyi bawo. Kuwa gatatu kandi Radio Okapi ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa iterwa inkunga n'umuryango wa ONU ivuga ko bayibwiye ko mu ijoro ryo kuwa mbere rishira kandi kuwa kabiri hagaragaye kwimuka kw'abarwanyi ba M23 bava mu bice bimwe byo muri teritware ya Rubero mu birindiro bimwe bari bamazemo umwaka urenga. Kuwa kane mu nama kandi yayoboye y'akanama k'umutekano wa ONU, Masad Boulogne, intumwa nkuru kuri Afrika ya Perezida wa Amerika Donald Trump, yongeye kandi gushimangira
ubusabe bwa Amerika bw'uko kandi u Rwanda rukuraho ingamba z'ubwirinzi, gukura ingabo zarwo aka kanya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kubahiriza ubusugire bwa kino gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Bimwe mu bisubizo twibazaga biri muri rino tangazo. Buroze yanashimangiye ko kandi bikenewe ko leta ya Kongo Kinshasa irandura umutwe wa FDLR mu bice igenzura. Avuga ko izo kandi intambwe ari ingenzi cyane mu gukemura impungenge z'umutekano zenyegeje kandi kutizerana n'umutekano muke mu karere. Raporo kandi y'inzobere za ONU muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa n'ibihugu byinshi byo mu burasirazuba bw'isi bashinja kandi umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa mu kuwuha kandi imyitozo abasirikare, ibikoresho ndetse n'amategeko yo ku rugamba. Leta y'u Rwanda ihakana gufasha M23 ikavuga ko yashizeho ingamba z'ubwirinzi mu gihe kandi ishinja leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa gukorana no gushigikira umutwe w'inyeshamba wa FDLR urwanya ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda ukorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Ibyo leta ya Kongo Kinshasa nayo ihakana yivuye inyuma ikanabitera utwatsi. Umutwe wa M23 kandi ugenzura ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu ya ruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'amajepfo, birimo kandi n'imijyi ya Goma ndetse na Bukavu. Buroze yanibukije kandi amasezerano y'amahoro ya Washington yashizweho umukono mu kwezi kwa 12 ku mwaka ushize hagati ya perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ndetse na mugenzi we perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Yahagarariwe na Perezida Donald Trump. Avuga ko ari intambwe y'ingenzi cyane yatewe igaragaza kwiyemeza kurenga ubushamirane bw'impande zombi. Mu butumwa yatangaje kandi ku rubuga rwa X, Buroze yavuze ko yashimangiye uko bimeze ku bantu babarirwa mu mamiliyoni bamaze kandi igihe kirekire cyane barimwe amahoro, umutekano ndetse n'amahirwe y'ubukungu bwabo. Intambara kandi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kandi kwaduka kuva mu mpera kandi y'umwaka wa 2021, nubwo kandi imaze imyaka hafi 30 ihagarara ikongera kandi ikubura uko bwije nuko bukeye. Ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa ivuga ko yamaze gutangira gahunda yayo yo kurwanya umutwe n'ubundi w'iterabwoba wa FDLR. Nyamara nubwo bimeze gutyo, ibingibi bikaba byaratangajwe n'umugaba w'ingabo wungirije wa FARDC. Yavuze ko kandi ku cyumweru batangije ibitero byo guhiga bukware abarwanye b'umutwe wa FDLR bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa nk'uko bivugwa mu binyamakuru muri iki gihugu. Generale Chaligonza Jacques yavuze ibyo ngibyo kandi ageze ku kibuga cy'indege ca Bangoka ku cyumweru, aho ngaho ni muri Kisangani muri Chopo. Nyamara ku rundi ruhande imirwano irakomeje ndetse kandi n'abaturage bakomeje kubuzwa amahwemo umunsi ku wundi mu bice bigiye bitandukanye. Drone ziri kugenda n'ubundi zirasa ku baturage mu bice bigiye bitandukanye. Hari amakuru yagendaga avugwa cyangwa se asakazwa bivugwa ko ngo M23 yaba iri gutsindwa ku murongo w'urugamba mu buryo bwo gusubiza ingabo inyuma. Nyamara ibingibi ni ibintu bidafite ukuri na gukeya, ahubwo ni ibintu mu by'ukuri bigaragaza neza ko M23 iri guhiga ayandi mayeri y'uburyo bwo kugira ngo irushirizeho kuba yakora ibishoboka byose n'ubundi itsinde runo rugamba. Amakuru akomeza yemeza ko ibingibi M23 iri gukora ari uburyo bwo kugira ngo irebe ko yakomeza kuba yasubiza inyuma ibitero ndetse ngo no gukomeza kurinda abaturage mu nzira zose zishoboka kandi yiyemeje. Abaturage bo bakomeza kugenda basaba ko M23 n'ubundi yakora ibishoboka byose ikabakuraho ingoyi n'ubundi ndetse n'impfu nyinshi zigenda ziterwa na leta ya Kongo Kinshasa.
nyamara politike iri kugira imbaraga nyinshi kurusha ibindi bihe byose byagiye bibaho kugeza ubu ngubu. Bigaragara neza ko politike ariyo iri kuyobora urugamba kurusha isasu muri kino gihe. Ibintu biri gusa naho biri kugenda bifata indi ntera muri kino gihe, aho kugira ngo ufite imbaraga ku rugamba ari we ubasha gutsinda urugamba, ahubwo ufite politike ubu ngubu, ufite diplomasi niwe uri gutsinda urugamba. Nubwo abaturage bo mu bice byinshi bigiye bitandukanye byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa nko muri Uvira hari kuvugwa impfu nyinshi zigiye zitandukanye ku baturage, ibi ngibi bikaza n'ubundi gushimangira umutekano muke mu bice bigiye bigenzurwa na leta ya Kongo Kinshasa. Mu gihe kandi umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, amakuru masha aturuka kandi mu mujyi wa Uvira aremeza ko mu ntara ya Kivu y'Amajepfo agaragaza ko ubwicanyi bukomeje kandi gufata indi ntera iteye inkeke kugeza ubu ngubu, nk'uko byatangajwe mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ihuriro ry'imiryango iharanira uburenganzira bwa sosiyete sivile muri Kivu y'Amajepfo. Abantu 4 barimo kandi abagore 3 bishwe mu cyumweru dusoje ahagana kandi mu mpera zaco. Amakuru akomeza kandi avuga ko uwiciwe Ikiliba arashwe kandi undi akicirwa Kilibura kuri zone, mu gihe kandi abandi biciwe kuri Murongwe ku wa gatanu. Bose bivugwa ko bishwe nabo mu mutwe wa Wazalendo. Ibi byongera kandi impungenge ku mutekano w'abaturage basanzwe bahanganye n'ingaruka z'intambara n'umutekano muke umaze kandi igihe muri aka karere. Ibi byose bikaza n'ubundi byaragarutse mu kiganiro cyangwa se n'ubundi mu nama y'akanama ka ONU yerutse kuba mu cyumweru gishize i Washington DC. Iyi ngiyi yagarukaga n'ubundi ku mutekano w'abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, ko bari guhozwa ku nkeke no kubuzwa amahwemo n'ibitero bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Nyamara leta ya Kongo Kinshasa yo ivuga ko ari imitwe myinshi iri muri kiriya gice ikomeza n'ubundi kuba yahungabanya umutekano, ariko kandi ntago yemera ko ariyo ibikora.